mal gwasame go region o take rwani to be kon ka nyakel no ka rwani ti no bana racha ka dictin kon and tuogan tama na many breaking news dornwari jandana bana nyakel gwasame tin kon de lat ko rin tama kana kon go ra banyo ga yekel ken kono ni aman wale shanka wal badak ka pay badak karon kin dangro wide jan dangro wide dich na bana riktin kono lat ko rin gwasam bana ka linkel kitin kono tok don ware and breaking news lat kono magwasa me michi togan tama dauran ka nasser na me a report me pay nung chu kuma kirma yadit chene ke cheka jak ko wan war wa kanak cheren nyal cheka jak ka jodan chalat no andon war manan entre week nasser cha toko baje book netin kontin la jang ke jan gwasme la kum SSPDF bana je linkel ka do badan en che to ke je ko gor ko no bana ti dial kon to bana kala no o ngai kono ti dial lat ke ni kum kin mi yadit ke be chi ke ti go go dine dial de kan te ka ngai ke tin kono lat ko rodian are le kan me bana je dil ngajin wone ne kume kir mi yadit ke jan gwaro kon ke jema chala do jen che bok che je tok ka bogo mo bonetin konti la nuari ka nasir doron chal ke mandeng washi go ben karenial en ken ke jarun wangame no ka bokane dial re mandeng re chingan winimi lo temma che koromo che oda lat mede yana linka do badara che to ke je ano chi kon go wonte me ke jen gwas me kon were ti ko re rika go de konti ke ngek ko jitera ni kon na ko ni siang kon nuari kan nek nuari kan nyok mutu kene ngai kon dor nuari en winimi te gad tiene te gatin ngai kon tinetin kon tin la mentigatin katin ngane batigatin so micha tuoga no tamachi kirmi yadi chelo no banat beke bokrenial so bane dil ngaje no ti dial shike jegan tam shike beje mat ke bika beje mat en rele ngam ko na linga so en mandeng tam ga jodan shalat ke je mandeng wa ke jen gwase me chana cha ka maktin ka chire nal kin ma yadi che bok che detok so na me mugoro kon di albana tiga ngaide chere me ngai kon ko konintin pai wo kore dana chituok ka bure bie che kon linga no kume SSPD abwa cha ka jojene ye che kon di ala ngach gwade cha ga yu ke je keshi reke to ga je kam ngene nuari kana netin kontila di nikim yadi tete ka nasir te cha nasir cha je lokaci kana goro biga tere wuje dana tin nuari kitin biga bene ka buri biye a chan roje longo no en buri biye je na strategic town en buri biye ko je na gwas koka ke gwas metega border dong Ethiopia kana sa Sudan tiaka lonke kume kire no bikan kwak bikan akan ki Ethiopia bikan ga nang gwas dan tikitin chet ke jada nanan gel bonikin ge ki tor bieleken chet kon nan de ken mal jek regime kir ma yadit chet ma ngai kona chen nuore kon che kan nok che kon yal che kon nok so mi chet ne men tama lede rode ka do badanan ci kon linga je ka gwase dan tare linga no ne kure dana ci tore wishin binami chet wo go lo ci ne kon la jechen bor gwase dana wa ne kon ki dor kon wa ka dake je ka jigmir so mi chirna mo ji konanen so chu ngane nuari gani logo no mo wa dwel wa ka chat ki wa na wa ka nek ko jenda ta da la kana ngi ni dong ji na ti je ngi jigmir so la ken chwa wo lo bi bi ken go gwat ko gwat ken dut so mi chirna man ban chala guje no ne me chi chon ka ku me kir mi yade ke di ne SSPDF a chi kon ling bon ne ko te ka buri be chi ken de te ka buri be de ga jen de o ka nasir dio jene me chek ala dim man kon lat kene kon tin la jiwich la ka lenga cha gwe lenga ne ka pin chirana goro ba ling ni jijin kuer ne ku goro jeno bikeling michi ga ling den ti dial bi ka go ko dong bi goro jeno bi mandana gori ibelat do mo shi gono bi ne ko la jiwich bikeling je mana mo che ja ko jin kuer mo gwa
kwan mo go amram mo malingna mono je pujen kire no bi malbe bela to dere di de kelo dere je wot ko nde je dan te nasser ma je chana ling bano tan yin chigidi ni okay chigidi ni kan men chigidi ni je jenene tan yen ken ni gene tenunga ka malakal kene juba so jen gwa dan cha alatin so teleke training basic training la latke but den te konde cha nung te cha blat gubure biye don ken gi monin go don tar ka kor barai na ci kore nyoko jien te ngai kona ci kana gorno bi ken bong na nat kare nyal ko jara nyal ma lon ken lon no bi ken werba ken boko je ba no du mala karo den ko la leler belo la kana ngaji no bi ko te ngai ken no gon tarin ba benrun kare nyal ma ngu mi na ren shot pinge je den aro den shot ping ko bali renyal ma longa je me di de kon cha no re ada na ga bang siang kare nyal je no ci renyal ben cha na bogon tame na kana ngum ci kare ni chot pe den are ni chot pe me te ka mangai ke ala yen wuj mangai yen no te ka rega ndit ko ngaje no en ground force na ante no cha je longa ne ko ken but mi me be kan yal cha je de longa na ni na ri na ga mala na ri na kep ken ma kon wer gor kon bana wake up jo okay kam tele kon me ti dit tele kon me ti de ko ran ganga je ngum me ter kon kor ga je de ko na pal go de kon tigeten ban mangai kon no to kon ka don bana nagare ni alten kon la kon ma boka ko na me chana jenen men jena ka jaga na sere ngu shire ni al arena me chalat ka fan ga ngu shi dungne ni me boka hospital ke je boka hospital ken ko tele ke choice do den kene ko la jukum ko me ground force ma dol ke chikan ko pe jikan long mangai na nuare cha ka long ka pin so jen mo dol ke so man de ngata me murai kona wa ke je run wanga me sha je bok ani di ko la jang so ne me agenda na gor no de nyoga yekel ko di bu kon te ke ngech ketin ko na lat ko ro di re dwaran naga dana naga kon akuma kin me yadi so shi magwa jeka ashilo dan te de te ketin kon lat ko ro di shirmala kon aling ano shi ka jang dial ba the ruling party ala kuma kir anyong bana ngajbo ne de kon te kana right now kanwari bado kanwari akula no ken kanwari shunkel ke kir so chicken let ke kwinga chicken let ke kwidan ko ne ko lan wartin ko ke so riga me che to gre wishin winami kamandang chanwari cha ka book ban ngode full report kan ne nu mu dong te ke ne ti mo shite nyen ke te ne ti cha mu ka bot ba chala de no chire nyal che book bana detail bana ke lingi yo gwada danan chi rig dialati shi ke teoren kapchong ko be konti ga ngach ketin kontin lat karodian ko gor kono everything kon lat ke kon ka lingi siang na me emas ka kon ko bidan ba te chunga ka men won kon bo ko shi kon bia dunka kel ka ngai kon e jitaran ka gwada menen so gor kono de ko dan let kon to okay gor kon mi shikana mani so kon dial kon e kon shalen wari one thing and bet ka kon o kon tele kon mat ke tele kon kam kon mi de kon ga no ko tema ala kon anga jeno gon terana nga ko ko ngi jitaran ti bom bom de tie ka kon ngai kon wonder corner kontin to kon jitaran ber morele sholo ano ke ken ne ritual gati e jang ku nan ko kon so ken jitaran cha kon dol si kon dol ko kon ci kon chunga kel bu konen kon ne ti mola ji kel kon de ko la don were baro dal be nyon ka ro dan ci ga nasal tem ka ngan tene kan were tene jo ci jang kan were ka these are the people then ko family ni ken le nak marande ra charidi bana ba ka lengi di be jelong en woto ba kon na kan shiang ka kan da man ko na ko kon but tomorrow bana palika bu kon wo liang ne ke la le ci tel mi jeng mi kana la jen dan la kula ge kan were ban mindset da me jen mindset te ne din to ko ken by the way one ter mo der ate gwa dan teten but ko la kona la to kona pelika so yang ki che mi jeng te de people belar no telare chenki bene jorre ba tre dan lo kona lara ko gat ko chaje bi tel mbala ki of course to ramete mi jeng la de la mi jeng cha la mi jeng bare dan jene ramishi kon nek mi nang na kon run ba bene baro de belele kwer roja kon ka jeno na ka kon especially bana nek tet ka de still the same person bar njeli agarun bu kon chon kore
ko che respond ngwara mimo me take responsibility ba ngaje no jen we dangaje de no ramimo nakana tikede cherwa nakashia mane tetin katel la bini jen so do bi de kono nyamu je magare no tele we out ko kon so we need to wake up gor kono banero dan je ko dan kap tek bu kono ngaje no do bo kono je do bi so ji kon bi jal bang quick con direction dan o kon so ala ne konte walte chiwe de kon choken de kon ko go ta ye dane la ken shunga je kel me lon kano bi ken wuj bi ken je ko so ran je kon ware chike jang if for dan we fight for that country so right now ba kon bi target at this time coach which I je we need to speak up kon ngu bi kon anta right now la le kon ne tin kon te chiwe du mutu ngu tin tama ngu cha gwada cha talk this is your time don't talk about that person which it already and nga che we du mutu who are you what about you what are you doing la dungu longa moga titin longa che norwa ya longa ndam longa lan di long ko tikitin tika wande che to re gwa che jiktin jira la gor no biro ka bom right nijan agwarijan you need to take the lead chikoran bia kot chitke jo ku koran la kot korne ne ko kente kwa kol ne ma this thing there kula lede dem jawdu a George gwadda na titin jira mamane kon cha nek bank ci koroi gor je na bar na re ka bu kon shonkel bare kon kwa kon hambane kala outside ba kalinga nuare anyok most important of all a unity dan convergent dala kon lanisha kon ga nuare midu kon ke unity amat ko rodan ala kon shonkel ntama ade kon to ngwalong de kon ke jot ala disunity e jenda na jerna mishi adun matcha chunke tel mu gam la diene alo lerama kalade la binye no nga mo lanyeje you know that shouldn't be a fight ka kon then go do brande kon nyam geje ano jin ci pool pene ci uje go brodu je kreatin then bi go no shine ko keni ngan bil je jeno bi chwa go no bay jahani yo ngang na ka be go no bi ka pool bi match then bi kor bi o ter ka that is wrong ka kon chagwa ran guru jeno be char Kenya first of all you need to think ano wani wa kujedian abdan mishi direction shi ngat dan chagwa barama gwana jen ramadana sharka kwina ne kan men riga dan to kan ne chan tala ji power mo belok ke at that time no the no jin bi shon kel ke pain that they going through stand with them okay shune ke kel guru no bro realika biti yala konin guri ano de ladba bugo chuje within ba cause and community mite gwakel by the way ladi yala kenete tin kon la tetin pu la tetin shamu gala tetin but community mission te daglani jarama ka jale lo shi guru no nga mo bo dol bere jek the only thing about what you can gain so there kule la community di so me liu kon ka nasir liu kon ka fanga and then you are somewhere there you know enjoying chamukon dumugwa then la gujini ke social media e chan wana biyeleje you don't care la lingno ngumi jikaren bar ren al sha lon ko den aren bar gwa the titin la jam mekatin imagine innocent people about what target these are the people who go to beacon population and become reduce if you don't know pig down become reduce that is the style they're using why don't you people wake up jaje rodun okay gar ni na ku tok chwala ni so shmeda na jito kana ile ngwado mine you know ka panye jar ke ka kujimi chikon meda na jito kana jiling ano chicken wari ken kama ngai kono ko dana to bakam warap kana wari tente ka unity state and me shall ke state of emergency cha declare kira kwa declare queen kwa declare ke queen wari palo jang de ngeter karodin yes of course ngai kono jang de ter karodin we know that akana nyenisha but chega pen or we can come up go take some section to la way especially the kono gore jeno de can dominate kan wara jikula loko me dan chi kon kai ka jeno to e cha me jani cha ka kep ko warap but pan ga jeno me pai hu mi chiga hok no kan lo page a be kor bela to le na to kor ko wan ber we can me kan jingne mi ya me ken cha ka kep mi shi o take system cha tone je jen guri chal ga kirene ko ne ko ken ko la blind fool so chi chuon ko kono na mo de kondil chuon again anyok ti chal ke murlene ti na ko kone ne kan kone shang nan kan gat kon nan kan no kon kan ne kon we are not doing anything about them right tell me let kone kwidian I remember Dr. Guy Cook yalar ne
they shall get jabaninti to take a grade people administrative area like GPA it can shaka control local tellering bekana lat can be kamal bekana no grade people administrative area alane ken when ken kon kenedi kontijek criminal fine ken ko kenedi kon nakana mal malaja lat ko monurun ke bekana tol miti ga kwer mi chiro da leke lobela of course they lat jen kwer Dr. Guy Cook but it's still more pa kanoku kan gona pa kana onak kador shalke panyang luelane you pa kana wo makten kashi kana ajiken nganekten so kon ko la mal mala goro kon were by the way ka kon la mala lelo yo ba kon jodo le kenji taran shigan mali kana gor we need to stand up gor kono banachon tire ti dewich gor jeno bi chonkel kene ku bine ku bugala reality man to chuna chuka lel ko ba jukula ndoko ken ngum de gore ba ndoko ne ko kiena kana ka so well good in the eye ka wal ne kene ka gwada me dere gwa no so chade gwa jega wrong chande gwa ka ke iko na kene ka ba akala neutral e bene national in which way ashang activist netin content la letter chang ni kan kon ed munite kon den ter manyang to content ke juba ter ni siang ko de na de green mat ngai ran dor ndana bitin lena nen den ter manyang la roje ke kin wala la no misiala de jega what about you jin point jira mama mudu na biet bangone so yena ko sia fail ko bi yana right ko den wade green mat so chwane de ko kienten gori jano den wade mat chwa ka gorno biaka attack so laba chongo gwadan hinten gor konon wade ko rien mat so ngai kon jitaran like me I know ngai jitara jina ngum jitara ye ngai ne kon na kan wore mal mu gor ken mi ken mal nok bana mal bana no but mi kan mal nok ma ka jitaran ka ko kon jitaren so bana rum der ngud dien me ngud joran tam so ngai ni gwadan titin anyogan wojin nogai mal cello no wojini jin dal but sometime mitene ite mo chikan rodian chikar rodian jagalo ba ngani o ken ngani kan long ma me jin bala tun du bala le la gor vital ra right mlong na right you talk miti nga ka front line kama yode so jenta dan den so chira din chede chole nga ga dal but ran dal ko ken kama that time ki ken ko ken chu godan tite so jen chale dwalan but when it happen you are there ma ngadi no there tet so titi gor kono bana ka ngaji no antam marai kono doran kamandeng cha jamak no kameng man cha maga shiga dinde jalga pin chala do wore nyal bokone so ngai kono kir kuma SSPD abjen mana let kan chang la boken gwal dana shiga tel option ten biga na bikin ka bok so what I can suggest kan negatin kontela nore especially when in content ka ko wono bomma men shi ngaji no ne ideality la kan be ko gwal dana obi ko kon ben ma gon content I think it's better ode tan are den tore jol committed it okay beraro tore jol den mi jaben ba on ngum mi tan to jowo jono kala bene ken yal ke bina rodian nan ko ko ba ngaji no bi kan book especially me korea talk la bi ngaji no they will come and they will attack you ngum shi en wore robo den bete god bi aron tawten shi yendial ne dog ne ngwan bi aro kel de wi kamet ti dit ton so bi gorno bi kormo bi on ko ba ko naka ni teme shi gaben ma meji dito kon non kare ne mi shiraro de to gwam nan mi shi ngaji no ne iti la kan ya men ne ko la juje la ngwen ma la dawud so dawud do dem ko ngwan bare dana wo tele community mo dun kon unity these people chicken kon le changa no so jen jodan en gore de nyoy kel anda man dun chen kon nyak an wale changa wal badak ka pay badak no ron kina dangara wi jen dangara wi di ka jen run wanga me ci kon sad news me chana jeling ka mandang ka Nasir County eno shi dene jani chigan ben garenal ka chigana chigan ka book but still tell clear information ga kwinen ko ne shamu ka board ke shited nin so bana mana de tin bana jele nyoga yo ko gor gon batin kon to bana ka ngaj but right now tell con information me mo mi shalat me dong de ko la no shiro de lat right now but men de tin ajeno shika tede shika book chikan wari kan ka book so bana report din ban jele ling yo an biata mal chuje poro jono jen bi channel bi just subscribe ko bi notification bell bi je to mi jaram jidi